mai te ro ne pengue tu pano asa to inen dive apeina ko ara pe ya sang yo mi beta ya yu hina ko nyande yaranye haeva hina pe anyete wava tembi unya ne mombare teva hani ko teme va se ara ha ara ikatu wansha kune ume yaguata hayai ko ve tu pañande yara oipota haisha ko ubi ape ari ya to paningo ko nyande yaranye anyete habe owere ko ye ambu epu aka haupe shabe nyane putu mo yeroviana yahu putu hanwa anyete habe pe pusuno tu pañande yara ome eva nyandebe hauisho kava nyandebe iñe rupive haupe shabe ha eningo ome nyandebe pe putu porambaba ikato hanwa isa nyande nyahendu habe nyantende ko iñe Aningo peisha mombe uñandebe jaje iñandebe Juan capítulo 16 versículo 13 peningoje y peisha o paishabo onwa heta kato tepe ara pe putu añete guava o kwaukata pm pe añete gua hapenembo watata añete gua arapereje jae noñemo ai iyeje wirei omombe utaubei opaitemba ohenduba guive hauquau kata pm avei umimba oye hu vaerava pe putu porambava sembotuicha vaera hae ombo hasata gui pm umimba ohenduba guive chehegui heiñandeve ko ape ñande yarañe'ẽ ajatopaningo ko iñe'ẽ añete hápe oguereko techapyrã upéicha ko guatiañe ñamoñe'ẽva jaju he'i upe jehechapyrã ohechaukáva upe tupão ikatu ñanemongu'e jahupyty hag̃ua jaguereko hag̃uápe jerojy ha ñakãity añete ñandejára ñe'ẽ rehe añetehápe ko ñandejára ñe'ẽ ningo ko iporãmbajepéva ha ndaihupytyháiva ha upéicha avei ndoguerekói mbojoja ha upéicha avei ha'e mbojojárã ko ñandejára ñe'ẽ upévare eñembyasakó'iva'erã ára ha ára reho hag̃ua reikumby resã'yo ñandejára ñe'ẽ ta upéichakena ko árape pehengue.